केस अमदी अनसमनंग असे अहिंग नोंगयाइदगी कौखिबा मतम कक्तबा नेशनल हाईवे बन नुमित 10 गी ओइना हांदोखरे लंपेलदा लेबा मणिपुर खादी एंड विलेज बोर्ड की नौना साबा लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ngasi यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट गिरिराज ने संगाखरे तांगल पाता लेबा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की खोइसाउनरब माहिरोइ सिंगना कॉलेज के अवार पास सिंग यंगसिनबिदे हैदुना इरांग हौखरे इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन कमिटी ने सिंधुना कुंथ्रानी पान सुब पुया मैथाब की सही सानी मरिफुतरा सुबनिंग सिंह थौरम पांगथोखरे अमसुंग मानव जेंडर अनिगी मरक्ता मरी थमनबी मतंगदा सुप्रीम कोर्ट हायंग अरोइबा वारेप लौरगनी मैं मुखरुमजरे अदोमने यंगबिदे इम्पैक्ट न्यूज ने आई ओक्रम सोमेंद्रना हुजिक पुंजा से पावगी मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन KSO and the All Naga Students Association Manipur Ansamna angasi ahing nongyai ki kaukiba matam kaktaba national highway ban ado numit 10 ni gi oina handokre ban ase haukiba sagol se numita KSO amadi Ansamna national highway 2 Dimapur More national highway 37 Imphal Jiribam amadi national highway cham yankai Jasami Mizoram lambi asida kaukibani अदुबु ngasi KSO amadi ansam gi mihut singa government ki official singa unadun wari sanar batungda ban handopki khongthang ase lawrakhibani pungani sumna unaki bangasi gi mifam aduda mahiroi lup sing sina talib demand sing adu piragani hana government na thazaba pirakpatagi ban handopki khongthang ase lawrakhibani अदुबु नुमित 10 gi asigi manungda makhoi gi demand sing government na thabak to onthorok taragadi hariba ban ase makhata na sathagani hana section wasu thamnakli Ngasayok Imphal thonglakhiba micro small and medium enterprises MSME gi union minister of state Giriraj Singna Nilakoti leba food park yingsin kibaga loinana Lamphel leba Manipur Khadi and Village board ki nauna saba livelihood business incubation center su state ki industries minister Govindas Konthojam yauna sangakre Sangaba ke thorama du mari lena center amade state government ani puna satminaduna thabak tawminarabade state asida saukot purpa ngamgani hana minister Giriraj na phongdokri Khagi and Village Board Lamphel na sinduna pangthokiba ngasigi thoramadda mak haikibada lairik hairaga thabak fangnan leiba naha singda masana masabu thabak pijana na India government na incubation center kunitho hangdokpuki manungda Manipur center mapan India government na pikre lamdama sigi naha role singbu hiram amanatraga amada khutsa hayendrabadi government thabak piba ngamloi maramaduna Naha Singbu Khutsa Haibu training Piduna Karam sector the Manipur Naha rule Singbu Thabak Piba Yabagi have the Manipur Industries Minister Govindas Konthojamga Tanagani Darkar Oibugi Matung ina India government as state government the Piba Yab course sing Pig and Fondoki Nasiki Thoromandu lower Matung Takyel industrial estate labor Manipur creation industry su union minister Sina Youngson ki हम एक दूसरे के सहयोग से मणिपुर के युवाओं को रोजगार दिया जाए हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 65% जो पॉपुलेशन है देश का वो यूथ का है लेकिन यूथ के हाथ में रोजगार मिलनी चाहिए जब तक उन्हें स्किल अप नहीं करेंगे हुनर नहीं देंगे कौशल नहीं देंगे तो फिर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा इसीलिए मैं पूछ रहा था कितने कोर्सेज यहाँ स्टार्ट करेंगे जो भी यहाँ की जरूरतें होगी उसके अनुसार से कोर्सेज को हम लाएंगे Numit Hubni ki Khongsata Union Minister of State for Micro, Small and Medium Enterprises Giriraj Singh Ngasinungtil Pung Amrom Tabada Imphal International Airport Tunglaki State Government ke Maikai de Industries Minister Govindas Konthojam na luching team amana Union Minister bu okhi amarom da BJP Manipur Pradesh ki President Thonawjum Chawbu na luching ba kangbu amsu airport Union Minister si bu ok palaki hayeng state government ki officials singasu Prime Minister's Employment Generation Program ki matangda khannagadori khongchat asigi sarukam oina utlauda leiba KVK da su salamgani amadi handloom cluster singda thabak tawriba singasu unagani hari KVK utlauda ki makhata na Bishnupur district leiba stevia and lemongrass nursery da satkani moirangi INA loktak pata su salamgani amadi handloom amadi handicraft cluster singsu yengsillamgani hari Hangsit February ahumda Tripura ki damak Union Minister Giriraj Imphal thadokigani
नुमित इनी की ममांग की लिलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लेबा मफम कयादा कोलेरा अमदे डायरिया मरम ओइदुना मियोइ चाहुम रोम सीब नाब याब फिबम लैरे संदोरक लिब लैना असि लिलोंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा लायेंग खुदोंग साब लैतबदगी हौजे इम्फाल की रिम्स जेनिम्स अमदे प्राइवेट हॉस्पिटल सिंग लाइकनरी फिबम मसदा मणिपुर गवर्नमेंट लैना असि अथुब मतम लाक्सिन होटनगदबनि हैना बीजेपी किसान मोर्चा मणिपुर प्रदेश की चेरोल मना फोंगदोरकली मतम कुइना डिमांड तौदुना लाकलब अवार पासिंग पीदबगी मायोक्ता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टायल पाट की खोइसाउनर माहिरोइ सिंगना ngasi irang hokre माहिरोइ सिंगना कॉलेज की थोंगनाव मिंगसेल थुगाई की लाइब्रेरी सो हांगदुना लौथोक कॉलेज की गेट मपान साइखाई की स्टेट असि की एजुकेशन मिनिस्टर मदि कॉलेज असि की प्रिंसिपल की मितम सादुना कॉलेज गेट थेट की कैंपस तर रैली चटपग लोइना वाकन मिफम फम की पनब याई हौकिब जनवरी 19 की दगी कॉलेज असि की अवार्ड अपासिंग मेंखटपियो हाइदुना माहिरोइ सिंगना कॉलेज बॉयकॉट तौदुना लाखिबने कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी एसएम प्रेम मैतेन पाउमिसिंग फोंदोरखिबदा कॉलेज की अवार्डपसिंग जनवरी 4 थोकिब युआर हाबगी थौदोक्ता कॉलेज की बिल्डिंग निंखाइब वाल क्रेक चटखिबसिंग अदु सेंबीदना लेरकपदगी कॉलेज बॉयकॉट तौदुना लाखिबने इरांग अदु लाक्सिननब संगलोब लंबेल पुलिस का माहिरोइ सिंग साउन मुकनब थोकी अदु असोक अपंदी थोकीदे कॉलेज की प्रिंसिपल लाक्तुना हयेंग फेब्रुआरी 2 की अयुक पुंग 13 मखाई फाउबदा एजुकेशन मिनिस्टर हक्थेंगना कॉलेज असिबु यंगसिन बीदब तारबदे माहिरोइ सिंग अमदे स्टाफ सिंग पुना हयेंग नुंगतल पुंग बा ताब मतमदगी मिनिस्टर की गेटा रिलीज चटपा हायना यानाबदगी इरांग अदु नेमथकी कॉलेज की कैंपस से मतम वक्तना कोई बॉयकॉट तौसनजरे जो कॉलेज कैंपस मनुंग दा फफत थोलकबा दायित्व रिस्क खुदिमक कोई प्रिंसिपल अमदि एजुकेशन मिनिस्टरना पुगदबनी कोई मखा ताबा खोंजंग मैम चथरकनी मतुंगिना प्रिंसिपल बाबा कोई सिंटोक पिरोना हाइजरी दुगा एजुकेशन मिनिस्टर जो कोइना ngang कोइना तानबा दाबी करिमता ताबी बा लेट्रबनिना एजुकेशन मिनिस्टर जो सिंटोक पिरो कोइ मई मसिंग छात्रगी दमता करिम खंदीबदो करिम लेट्रेना लोखोइ लौजरे इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन कमिटी ऑन पुया मैथाबन सिंदुना 39 सुब ओइना पुया मैथाब की सही सानी मरिफुद 8 सुब निंगसिंग थौरम ngasi पांगथोखरे बांग्लादेश म्यांमार कासार जिरिबाम यावना मफम क्याद खुंदादुना लेरिबा मैतै सिंगना ngasi गे थौरम दु सरुग याकी नुंगसीबा अंगाकपी हैबा अमदि पुन लैमिनबा न ख्वाइदि साव धर्मनि हैना ngasi गे थौरम दु सरुग याकीबा मैदिंगु लैसेम सना जावबना फोंदोखी ngasi गे थौरम दु मरि लेना कंगला उत्तरा संगलेंदा नाट की ओब लाइनिंग लाइसोल पांगथोकी लोइना मतम अदुगी लाइओ क्रब इपा इपु सिंगदा हाइकत लेका तमदुना इकाई खुमनबा उठकी तुंगदा कंगलादगी वांखै हिजम लरक लेब पंथौ इसाई कोनुंग फावा मियामगी ओब खोंसर अमसु सटकी थौरम पालन गे सरुक अम ओइना मियाम न कुथी कया अमसु मैथा की लैसम सना जावबना सलाई तरत की फिराल सिंखटपा लैखिद्रब लाइओ क्रब इपा इपु सिंग मफम मेकुप खर तुमिन लैदुना इकाई खुबनब उत्पा अमदि इकोफना लाइओब पंथौदा अहिंग पुयागी मिंथोल पीबना ngasi थौरम अदुगी मरुओब मसकसिंग ओइखी ngasi aikoi madugi laibak thigrab thogdoduna kangleisa aikoi ngasi asuki matik wai aikoi na aikoi hau khraba puari gi dugumba langaba aikoi gi mayek sengablik lamado madu mangki badagi ngasi aikoi awa gi masak oi ipana ipuna aikoi gi sakdam madu ngasi aikoi na hanjanna bohonra ko matamda phangna bohonra ko matamda aikoi asuki matik aikoi wai aduna ngasi aikoi si aikoi na phangiba awa si atopa kanagumba kalup amagi mafamda atopa kanagumba lining amagi mafamda atopa kanagumba leiba amagi mafamda thohan gumsi haiba wafam se ai mayam famda thamoi se thamjari स्टेट असिदा हैंडलूम अमदि हैंडीक्राफ्ट की पोथोक सिंग योखदन के पांदम नुमित 8 नि ओइब इंडस्ट्रियल एक्सपो पांगथोक लगने हैना कमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की कमिश्नर विवेक कुमार देवानगन फोंदोखरे हारबे एक्सपो से लाकदर अप्रैल थागी तांग मरी दगी तरा फावो इम्फाल पांगथोकनि हैना देवानगन मकाता की ngasi क्लासिक होटल पांगथोकिबा अवेयरनेस कम सेमिनार प्रोग्राम ऑन स्कीम्स एंड इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड पावरलेस सेक्टर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की थोरमदा वांगांग दुना विवेक कुमार देवानगन हाई हारबे एक्सपो की मनुंग चना ज्वेल क्वीन कम फैशन शो मसु नॉर्थ ईस्ट की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा पांगथोकनी
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯁ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯖꯨꯠ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯨꯝ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯁꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ इंटरप्रेन्योर कयाना सरुक याखी The theme of this industrial expo is Make in Manipur for Employment Generation, and in this Make in Manipur initiative, this textile sector is going to play a big role. That's why we would like to highlight our textile sector potential. We are planning to organize national level of handloom expo, national level of handicraft fair, which we have already considered in collaboration with Apex Society. We are going to submit a detailed project report to Development Commission Handicraft for financing this national handicraft fair. नुपी मानबी सिंबु खुनाय असिन मानब मियंग अमदि मखोगी पंगफम थोकपा हक सिंग पीगदबने हाइदुना ngasi ऑल मणिपुर नुपी मानबी एसोसिएशन ना निटाइपा चोतेक्ता चेजाई चाइख्रे नुपा नुपी अनिगा लैनरिबा मरी असिगुमना सही तरानिपान की मथक्ता लैबा जेंडर मानब मिय अनिगी मरी थंबा यादे हाइबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 377 बु दिल्ली कोर्ट ना अथेन वकल युमफम ओइबने हने राय ताखरबा तुंगदा सुप्रीम कोर्ट ना पार्लियामेंट सेमदोन रिजर्व तौखिबगी थवंगबु यानिंगदो फोंगदोक्तन एसोसिएशन असिना चेजाई चाइखिबनी राय असिग मायोक्ता अक्यूरेटिव पिटिशन अमा थाखिबगी मतुंग इना हयेंग फेब्रुवारी गी तांग अनिदा सुप्रीम कोर्ट ना वाफम असे अमुक हना खनगदौरी लेबाक असिद लेदिबा LGBTIQ सिंगी खोंगजंगबु सौगतपु ओइना अमदि मफुंग फाबा हक फंगननबगी पांदमदा ngasi gi chezai adu sai khibani hana association gi maikai digi thamlakli loinana Hyderabad University gi research scholar Rohit Vimola misigi matang da su yaning da fongdorokli Section 377 na kaya mong yam na kuda sohan dia ko Section 377 की जर्नी की मतंग पैम्पलेट अति ये तो कम याम अवेयरनेस हम सेंसिटाइजेशन की मतलब कनी मसीद नतना को नेशनल मूवमेंट की पार्ट मोइना हयिंग ता तौगदौर में हियरिंग असिदा सिक्योरिटी पिटिशन को सपोर्ट को होइना अब डेमोन्स्ट्रेशन अमने की पार्ट में संजित रविना मिसिगी थौदोक्ता कांस्टेबल हेरोजिना संजित हार्पने ना फोंदोरकपा अमसुंग फेक एनकाउंटर गे थौदोक कया लोइसिनदबगी मायोक्ता मियाम गे मिफम अमा पांगथोकदौरी मियाम गे ओइबा मिफम असि ट्रेटन इंडिजिनियस पीपल सोसाइटी ना सिनुना थास के मंगागी अयुक पुंग तरा ताब मतमदा थांगबन थाउ ग्राउंड पांगथोकनि हारि सोसाइटी असिगी W आनंद मैदैना पाउमी सिंगा मणिपुर प्रेस क्लब ता उनाबा मदा आनंदना संजित हेरोजिना हार्पने हना सही कुइरबगी मतुंगदा फोंदोरकपासिना मियामदा सममनब फावरे असिगम थौदोक सिंग असि मियाम पुना खंथमिनब मतम ओइरे हाइदुर मिफम असि सिनबनि हाना फोंदोकी मिफम अदुदा मियामना तारक वारेप सिंग अदु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा थागनि हाना आनंदना मकाताना फोंदोकी थौदोक्तुदा हथेंदना चेनरिबा माकी ओइबा ओपिनियन दि पीरे अखोय मियामदी खन्नदबा यादबा मियामगी ओइना तौदबा यादबा मदुगा मपी मपा ओइबा गवर्नमेंट दा तक्सनदबा यादबगी तंजादो लाखपदुना कन्वेंशन से मिफम असि सिलकपनि हाइता मसैदा मणिपुरगी तोंगान तोंगानबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग क्लब मैरा पाइबी मरमपांग सिंग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सिंग डिफेंडर सिंग लोइना लोइना तोंगान तोंगानबा फेक एनकाउंटर अमदी एनफोर्स डिसअपियरेंस दा मसीगे मरी लेना सेम के बस JSC सिंगी मेंबर सिंगना पमसीबु सरुक याबियु इंग्लिश सिंग अनि सुमना मापन गे जुलाई कुलहुमदोय द थोके सासिनब खुथोंनबगी थौदोक्ता लैखिद्रब रबिनाम सुंग संजित मिहाट का मरी लेना हेड कांस्टेबल थाउनाउजम हेरोजिना फोंदुकिबो वाफम सिंगबु युमफम याउदब आरान बने हना पाउसेद सेंगदोरखरब इम्फाल वेस्ट पुलिस की SP ना डिफेमेशन सुइट अमा हाउजिक फाव हेरोजिक की मदद करी तौद्रिबनो हाइबो वहंग गलोइना मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर लैरिबरा हाइना ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ना थादोरको से रोल अमना हंगलकली अमरमदा हाउजिक फाव खांग ngамदना लैरिबा रबिनागी मिहाट खांग ngамदना लैरिबा रबिनागी मिहाट कनानो हाइबा गवर्नमेंट ना मियाम मांग पुथोकपियो हाइना अपुनबा मणिपुर कनबा इमा लूफ अमकिल ना चेरोल अमदा अपील तौरकली मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नंबोल सब डिवीजन ऑफिस की मैनेजर लाइस्टम जोय कुमार मरम चादन ट्रांसफर तब यारोय हाइदुना ngasi अयुक नंबोल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मियामना ऑफिस अमदी ऑफिस की मेन गेट सो लॉन्चिनख्रे नंबोल पुलिस स्टेशन की हेक थंगना लैरिबा ऑफिस असि की मामांग नुपी सिंग वाकन मिफम फमदुना ट्रांसफर तौगी मायोक खोलाव कया लाउकी जोय कुमार ट्रांसफर तौगी मायोक सेम की JAC की कन्वेनर नमरपम अंगोबना
Nambol subdivision transfer torpo officer amam sahi fadringaida ikhang khangudran transfer order tholak bhaibasi government ki karama thausil no Nambol subdivision dan mathau masa khang na thabak fazana tawo officer ama thamba yade habik niyom laibra Nambol subdivision the MSPDCL na paikhalak leba thabak thoram singi damak Paliba government asibu thaga chaning lamba adu khanghaudana transfer order tholak wasina corporation manung dasu politics taurabra haiba chingnare Joy Kumar ki transfer order lakliba tang mari fawu da kaktragadi mathang numitagi tidim line amadi Nambol da ban yaun akan makhongjang kaya changsillaga ni hari अखोई नंबोन प्रजा मैम की दमक खनबीदना एल जॉय कुमार सिना अयु नुंदिल खाइदना बन क्या बुना थैरम मकान अखोई की नंबोन की सब डिवीजन असी मैनेजर ओरपदगी मई चांगनाइना फंगंदना अखोई प्रजा मैम याम हराउदे अदुबुमा सिदा नंबोन सिदा तारक था मंगा फाद्रिब मियो एसिबु मतौ करमना ट्रांसफर तौबिरिबनो मसी अखोई नंबोन प्रजा ने यानिंगदे तारीख मरीबो मनुंगदा स्टे ऑर्डर तौबिद्रगदे अखोई तारीख मंगा देदे अकन अकन खोंजंग मैम सिविल ऑर्गेनाइजेशन मैम पुल्लकांदा इमा इवेंट मेरा पाइबी मैम पुल्लकांदा अखोई अकन हेन अकन खोंजंग चथजगनी Tiny Tots Unit School ki Saikom Amarjina District Level Mega Maths Mock Test ki Class 10 goin ahan position takre AMSU Imphal East District na sindu ngarang pangthokiba Class 10 amadi 12 ki Mega Maths Mock Test aduda Emmanuel English Academy ki T Suras na Class 10 goin anisuba position aduga Tiny Tots Unit School ki Wasoron Singtung na ahumsu position takre Mega Maths Mock Test asi ki Class 12 ki Sangdam na Harvard School ki Soram Welkina na ahan position Royal Academy of Science ki NG Loyangam na anisuba position Loyana School asimaki A Biku Sarma na ahumsu position takre Lieutenant General Konsam Himalay Singbu Singthaninga oraba Uttam Yudh Sena Medal khusin nakre Hauzik Madhya Pradesh posting tariba Thawbal ki Konsam Himalay Singna Jammu sung Kashmir 16 Corps ki General Officer Commanding oina top thabak kaya pangthok lambagi damak medal ase Republic Day numita khusin rakhibani panba yabade Uttam Yudh Seva medal ase lan gi matamda thauna fana langtheng na ngamba lan mi sing da piba medal sing gi manungda amani Lakliba February tarukta UCM CCS KM Amakona Sindra Pangto Kutrab Miyam Kongsata Indigenous Peoples Association of Kanglei Park IPAC Southeast Asia Cultural Organization SICO International Peace and Solidarity Advancement IFSA Coalition Against Drugs and Alcohol Kada Khagi Club Kiamgai Waisel Marin Singapore Loop Amadi Aam Aadmi Party Manipurna Mapungfan Saugatkan Imadi Saruk Yagani Hana Apauze Lakli Amarom the Miyam Kongsarasi CPI Manipur State Council na Mapungfan Saugatli Adubu Mamang Sahi August Ahum the Nation IMGA Center Taunakiba Framework Agreement Manungi Warol Singh Fongdoktana Lairibasi Manipur Gingam Kaidata Singna Singnaba Lairi Hana Singnaba Fawi Hana CPI Manipur State Council the Secretary Dr. M. Narana Cherolamada Fongdorakli Manipur ke district sing manungda PMGSY ki lambi da khwaida ki sanction tawba lambi yamba quality leiba madi complaint yamba ase Ukrul district ni hana RDNPR Minister Francis Ngazokpan fongdokre complaint leiba gi inspection set ki harba su organization karana thingjin ba engineer sapata su khudong sa da bathokwa complaint gi maram ase lambi gira natragana political instigation la haina minister na hanglakti Wafam ase Minister Chandil District ki Machi Block to Labor PMGSY ki lambi sing yengsil lubada paumi sing da fongdorakibani ngasi ki concert aduda Tengnopol Assembly Constituency ki MLA DK Korungthang MSRRDA ki Chief Engineer N Bapu Chan amadi department ase ki official kya saruk yaki tim aduna kilometer manga dasmik seno mari sangwa Khangsim to Laising Minogi nauna sagaliba lambi culvert amadi drain na chingba yengsin ki Minister na Khunja Singda citizens signboard yeng laga lambi ki athaba subra sudabra haibadu yengsin bin na appeal tawki timaduna makata na kilometer tara sang masi get to khangoi kholen su yengsin ki lambi ki mayai de tawkhaiduna athaba subra sudabra haiba nap onduna yengki mamang sahi ising isaw da tiekraba tuisemi to Saman 5 part to the labor thong adu yengsin maga loina na yamna thu na ward footing the sana nusukha khangan ki Mana maka tara tu na complain ama lairabati aibo ina kadai kari wat pano karambat lambi dan sport inquiry tauduna yengsin na nba hona gani haki misunderstanding lairagna department taina ba aduga lambi quality pajana tauduna khun gi misu loibe matungda muka miyama na instigate tawda muka department taina ba
अदु ngaktan natana court da so mu litigation thaba adu ngaktan ministry su iba asi ekoi chokal pi sign nate yarabdi cooperation piraga distributing da koi gi officers sing se free da chanana ba pirabdi koi equally district amama ore so koi equally thabak se chingya sup chaukat balam se government of India na adu ga department na pajana tawase koi opportunity chance loning खोंगचत अदु सरुक याखिबा टेक्नोपोल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए डी के कोरुंग थांगना असिक खोंगचत असि लाकपदा हरावबो फोंदोखि इंजीनियर सिंह सु मफम अदु खरा तोइन लाकविदन क्वालिटी कंट्रोल तौबिन अपील सु तौखि एमएसआरडी के चीफ इंजीनियर एन बापू चाना फोंदोरकपदा मफम खरा इंची मरी थागदब मफम दा इंची अनि मखाई थाब मफम सु यावरि मसी हौजिक सेमदोकन मतम लैबना कॉन्ट्रैक्टर सिंह सेमदोकन पाउताक सु पीखि अखोना पेन जबदी इंजीनियरसिंग ना खरा तोयने सिंबिरगा लंबी की क्वालिटी मेंटेन तहनबीबा सेम लोय खरगा हेक चला कायबदु पामदबा कॉन्ट्रैक्टर सिदी मी अमगे वानी अनि गे वानी मसी काना गदब बेनिफिट तगदब स्ति प्रजा मयाम लिसिंग लिसिंग गे वानी अदुना प्रजा मयाम बु वाहनदबा प्रजा मयाम नुंगाहनबा इंजीनियर सिंग लाक्त्रिङैदा मोहिना तौरमने यासी सेम याबी स्टेज द लेरी ओनली इंची मरी थागदबदा इंची अनि मखाई फंगबा अदुना अनि मखाई फंगबा से मखोय सेमगनी अमुकमु रीचेक तौगिनी मदुगी केनोसिंग दो अखोयना सिगुम फाइंडिंग लै तारगदी अखोय इंडिपेंडेंट बॉडी अमा थारगे हे जेंगले पोइरे इमा लैमरोल मेरा पाइबी अपुनबा मणिपुर हौदोक लंबी इमा कोम्बी लैखिदबकी तरानिथोय सिबु कुमोन थौरम पांगथोखरे सही कुमन थौरम अदु इमा कोम्बी की याथाफम ओइखिबा लंफेल सना कैथेलदा पोइरे इमा लैमरोल मेरा पाइबी अपुनबा मणिपुर न सिंदुना पांगथोखि कुमन थौरम अदु सरुक याब लाखिबी सिंगना इमा कोम्बी की फुरा अमसुंग अयेक मितमदा लै कत्तुना इकाई खुमनबा उठखि थौरम अदु लमदमसदा लैरिबा तोंगान तोंगान मेरा पाइबी गी लूप सिंग सिविल सोसाइटी सिंग मिहुट क्याना थौरम अदु सरुक याखिबा सिंगना इमा कोम्बीना लमदमसदा मियोट मिनै नुपी आंगांगी इज्जत मांगहनदनबा मियोबे खोंगाउनदनबा अचौब थौदांग लौदुना लाखि इमा कोम्बीना संगसिलम खोंजंग सिंग असि लेहौरिबा अखोय पुमनमकना हौजिकसु निंगनबा लैतना संगसिनबा मतौ ताय हाइबा वाफम थमनखि 1980 दगे ngasi phawda leptana chathariba imane hingingai matam phawda chatharakpa miot minai mayam se singthadana loiba nairaroi matamdu dagi hauna imana thamoi sengna mapungningsda miot minai sibu thengnanabagi achetpa phrekpa loinana changchilakhiba akoi mayambu macha manau mayambu mathandana dilepa yadabana akoi mayam se khomaga lamjing lamtak piraga imana kanna honaduna akoi gi nupi miyamgi khongjangna miot minai namthadaba yade haiba wakhalon se सिगी वाखलोन से बु इकाई खुमनबा उटपगा लोइनाना इमागी थाउना लेंजेन दुबु इकाई खुमनबा उटपा थौरम नेगा सिगसे हौखिबा जनवरी 13 पांगथोखिबा मंगा सुब ट्रिपल एस मनीफा 2015 मना मथुम फंखरबा फिल्म तिलाई खुंबी 2 किसी दिल्ली मेलै नंग नोक येंगनिंग यमदी नोंगदि ngalam le hariba film मंगा असना असाब CVFC की सर्टिफिकेट सिजनदन फेस्टिवल की नियम की वांगदा एंट्री तोरमगी दम फिल्म सिंग असिगी प्रोड्यूसर सिंग अमदी मखोय की बैनर सिंग अदु फिल्म फॉरम मणिपुर अमदी साहित्य सेवा समिति मणिपुरना ngasiदगी पारगा सही अनि करिगुम अमतद मरी लैनर रोहाना फिल्म फॉरम मणिपुर की सेरोल मना खंगलकली फिल्म है आर्ट फॉर्म असिगा पेंटिंग वाका तना थाना बयादन मरी लैनै पेंटर सिंग येथोकलब आर्ट की पाक सौरव फिल्म की वर्ल्ड असि सागलकमने मरम असिना हरकलिबा आंगांग सिंग द पेंटिंग की लूरब आर्ट से खंगनन बहोनब हाइबसे यामन अफब खोंथांग अमनि हाइना नेशनल फिल्म अवार्ड दी लैसांगथेम तोनथोइना फोंदोखरे वाफम असे ngarang दगी वांगजिंगी IRE स्कूल सथरकपा अनिसुब ब्रेन ड्रेन एक्सपोजिया है मिंगथोनबा नेशनल जनरल रेसिडेंशियल पेंटिंग कैंप अमदा ngasi saruk yaradun phongdokhibane harba kem ase patriotic writers forum manipur amadi IRE school thobal khusam narga sinbane hayeng kem ki humni sanba numita saknarab actor singer sadananda hamum ga unabagi thoram am pangthokani loinana numidangda cultural program kayam su pangthokani panbe abade painting kem ase da mapal lamgi angang taruk yauna puna angang chani na saruk yari मणिपुर पीपल्स पार्टी के जनरल कॉन्फ्रेंस ना अकोइजम सनातन सिंह पार्टी के प्रेसिडेंट ओइने नौना थौपुन नबगिदम खनख्रे जनरल कॉन्फ्रेंस से माकु इंग्लिश संगनि तरामपन फावु के थौपुन नब खनखिबने कॉन्फ्रेंस से ना था से के तरुक UCM अमुको अमदि CCS के न सिंदुन पांगथोकदर मास रैली दा MPP न सरुक या भाइना वारेप सु लौकी हरि
Hauzik ngasi nomgi sanabagi pauda taruk suba 57th Mountain Division Polo Tournament X Polo Club Wangkhayi Manipur Police Sports Club B ani mai pakre 57 Mountain Division ki sentang makada All Manipur Horse Riding and Polo Association sinduna Imphal gi mapal kangjibung satharak di tournament asigi ngasi sana ki am match ta X Polo Club Wangkhayi gi kangjiroi L atang bana panjil manga L tolong khom bana panjil taruk TH mochana panjil ani loinana N Phillips amadi Aiskantana panjil amamamga chanchinduna KMM Riding School singjamaibu yamna lakchana panjil taramanga anida mighty bapi bangam kibani Anistuba match tana Manipur Police Sports Club B na Imphal Riding Club Lamphel bu panjil mari anida mighty bapi kibani match asida Manipur Police Sports Club B gi kangjiroi TH kauba amasung I khaba anina panjil ani san kibani ngarangdagi hokiba tournament asigi hayeng match ani sanaragani Anisuba Beles Level 7 Aside Open Football Tournament के winner Micro Karak na oikre tournament asigi ngasi sana ke final match atuda Micro Karak na yumbu oiriba YMC Sanjanbum Panjil Mari anida mighty bapiram laga satharak ke tournament asigi winner oikibani winner oikarba Micro Karak na sale gi mana lupal lising tara amadi memento ama loinana runners up takraba YMC Sanjanbum sale gi mana lupal lising taret amadi memento ama loinana funky Mamang thagi tara taruk tagi haukiba tournament ase Sanjanbam gi BBA gi sanabungda pangthokibani ngasi loisin kiba tournament ase the works amadi transport ki minister Dr. KH Ratan Kumar athoibu mitunglen oikiba ga loinana makok mathang takrba team singda mana mathum kyasu khusinaki Naharol Singh haugalei singda masina yamna positive oiba wakalon ama pi maramdi masigi sina akhoi hakchang phana leiba akhoi Manipur gi leiriba Naharol Singh gi masigi sanabada thawai yaujaba masina akhoi gi toan ba event singda akhoi gi excel tobase masugumba village level gi da sinbasina su yamna chauna mating pangi ar masugumba tournament si toina sindana matungda su hena pakthok chauthokna akhoi semba ngambo isunu haidana yadumaina thamjagi Taruk Suba Lamlai Kendra Village Wise Men's Open 7-a-side Football Tournament ngasidagi haukre Salo Youth Union Club na sinduna ngasidagi haukiba tournament sida team kunmari na thoi hen tanagadori ngasi han masana kiba league match amada PYLA sector na BSU Nongpok Kaksimu Panjil Amasinoda mighty bepi bangamki BJP Manipur Pradesh RTICL ki convener Mongjam Poire henba maitai amadi BJP Lamlai Mandal ki president oiramba KH Inaubi ga loinana lamdam adu ki masak naiba miyo kya na ngasidagi hauki tournament aduda saruk yaki hayang tournament asigi makhata ba league match ani sanaragani Tha asigi maridagi taramari fawba sathagadaba ahanba Rani Gadil All India Women's Football Tournament ki Another match official Aniyamasu Hapsin Krehari match official oina known Hapsin Kraba Y Ingobi Amadi K Azit Kumar Anina tournament asig organizing secretary amsung match commissioner da hayang forward report tawrun naba All Manipur Football Association gi secretary na kangalagli Taruk Suba Sahid Manoranjan Singh Memorial Estate Open Football Tournament ke final da Neroka FC Sangakphom amadi Nisa Thangwiban anina lamba tawnaragani ngasikom Alampak main stadium na sana kiba an semi final match adoda Neroka FC Sangakphom sanaroi Saiko Hau Tuiboina Panjil Taruk aduga NG Ronald na Panjil ani amaga chanchinduna Upsa Pukhawu Panjil Nipan Sinoda mighty ba piramlaga tournament sige final changlakibani Ani suba semi final dana Nisa Thangwiban CRPF Langju Panjil Tariat amada mighty ba pikibani tournament se final changkrabani Nisa Thangwiban gi Panjil Singh adu L Sanatomar Panjil Ahum aduga KH Nauton KH Jeki L Ratanamadi Tongyo Semrena Panjil amamam ga sanchin kibani All Manipur Football Association ki biyang makhada Imphal West District Football Association amadi Group Center CRPF Imphal anina khusamna duna chatharak diba tournament asida team tara matoina saruk yari tha sigi ahumda tournament asigi final match sanaragani Anisuba Ima Panthobi Trophy da 8 Stars Moirangkom amadi Smoke FC Kuongba ani semi final changkre Kuongba Youth Organization senduna club asigi sanamung Kuongba nong Tongbom Lekai da satharak liba tournament asigi ngasi sana kiba ahum siba quarter final da 8 Stars Moirangkom amadi Mix FC Thambal Kong ani apiba matamda Panjal amada sanaba ngamdara match adu draw oibadagi kicks from penalty marks na
aka apogi laibak lepna bada 8 stars moirangkhomna mix FC thambal kung panjal ani sinoda mighty pi kibane tournament sigi marisuba quarter final da so smoke FC kuombu made lucky 7 pangai ani na apiba matamda panjal amata sana khide match asida so kick from penalty mark na aka apogi laibak lepna bada smoke FC kuombana lucky 7 pangai panjal ahum ani da mighty pi kibane tha sigi manga da sanagadaba ahanba semi-final da IP Kuomum da 8 stars moirang khom ga anisu semi-final da smoke FC Kuomum sung YOC Naharup ani na lamba tawnargani Anisuba Niles Wangum state level open futsal football tournament da UVCB Sayang quarter final sangkre Niles Wangum Memorial Trust amsung Usavam Club ani na kusamnaduna club asigi Sagolban Sayang Puki Mapal da lebe sanabung asida ngasi sana kipa amata ngairaba league match amada UVCB Sayang gi sanaro kanta na panjal taramanga pari na panjal ahum loina na amarz na panjal amaga chanchinduna IBH minolera puyamna lakcha na panjal tarani pan sinoda mighty ba pi kibane Team kunithona saruk yaduna satharak le tournament asigi hayeng makhatab league match ani sanaragani Sports Authority of India Regional Center Sai Arsina State Level Inter-Club Archery Competition ki title lokre Kaithel Mamit leba nifu Assam Rifles da pangthokiba competition aduda recurve compound with Indian round da team tara mari gi archer yankhai ni thoina athoi hen tana ki maduda ya school athletic club YAC na runners up takre Numit humni sumna satharak competition ase loishinbagi thorama du saruk ya khiba IGR South ki IG Major General na high tournament ase mai pangna pangthup ngamliba si lamdam asigi miyam no mapung fana saugat pi bagat dagini Assam Rifles na su lamdam ase sports saugat na mahona bada angam thak mating pang ni fongdoki Anisuba W20 Davis Challenge Hockey Men's Open Tournament da Hockey Union Lairik Ingmam Laikai amadi Sayo Singjamai Wangma ani mai pakre ngasi Khumalamba Hockey Stadium na sana kiba tournament asigi ahanba league match amada Hockey Union Lairik Ingmam Laikai ge sanaroi Harvir na panjal manga N Zilele amadi H Amarjit ani na panjal ani loinana L Brajakumar TH Kingston amadi M Dinesh Chandra na panjal amamongo chanchinduna Maira Basikungbu tarani toi ohumda mighty pi kibane Tournament asigi anisuba sana kiba league match aduda Sayo Singjamai Wangmana Assam Police pu panjal manga ani da mighty pi kibane match asida mai pakraba Sayo Singjamai Wangmagi panjal manga adu Z Dinku amadi TH Henthoi bana panjal ani loinana KSS Sumesh Kantana panjal amaga chan kibane Mapalam ki team mari yauna hockey team tarama thoina tournament asida saruk yari Manipur hockey na sinduna Khumalampak Astro Turf satharak liba tournament asigi hayeng makhatab league match ani sanaragani Matanga swai the bulletin ase attention jitraging ge mangwena na maruiba pausing amukana thamjari Case omadi ansam na ngasi ahing nungai dagi kaukiba matam kaktab National Highway ban dumitarani gi oina handokre Lamphel leba Manipur Khadi and Village Board ke nauna sab livelihood business incubation center ngasi Union Minister of State Giriraj na sanga kre Tagyal pat leba government polytechnic khoisau narba mahiro singna college ki award pa yengsin bi de haiduna irang hokre International Observation Committee na sinduna kuntrani pan suba puya maithap ke sahi sani marifutaret subaning sing thauram pangthokre amasung manaba zenterani ki marakta mari thamnabagi matang Supreme Court na hayeng aroi waret lauragani